te hoi whaaho mai rate prau te keshi, e ere tōnan henhe mai te poe trara, me arheiti anir anu rape. Tara mai te mataiti I maeri wa mar a te muni o te poe pārau e te keshi, I ei te mate te o te ara te tumu, whaatia ni anir ai at whia tawiri ho anu te whenua teina, me anini ta tātou o mai rtoma a teimeti. Hare atu a tātou I reirua atu ai te awa tipu tāno ti opuar ai te emoi au te oupa, o hi opuar a tuha ahoa te aru te mariwa, rātou I te I aru, mo hi or atu o mai rtoma I a Pamela Carson. Te tuaro nā moaro te matiki toa te upoti a main e a Mexic ahuru e piti hau ho e te imhana mha tāna wharereid a hi o atu o meira tātou I te tuha au te horor atu mo here I arue on ohuru mapiti reid a pupu watu puha I te rerei nan henei e o Rudy Gega manu I atu o ia tu tāna ahi a hau I te tautini kilometera I rato pui a hitia a e o tarawao. Nā moaruara, nā poroi ha whare I mai teino te aruhait wharerid ai te hipo tapati nei a hauru maho e no te a fepuare e nana ato tātou matain e te rai no ti or ai te oro te rewa I muria ai te parau o te I e vero te mata I e te miti o nat te ite atu ahiara te imhana nei te tāmau noara te ua I te mata I e te miti hariro atu ai e te ai te tuha a pāma, te motu hoaraura e wawa, iau te tōra a te puhi o arewa, hanere piti ahuru kilometera I te hora te puai o te mata I rira, hapapura a hauru atu, aroma te rite hau. I ai te hoho apa e utari, te I te papuhi anei te pota a uo, e aro ua no roto mai te mata I are a mama, DT09F. E mea nā tota I te mai o iei te he marunu atu I tuhu apae. Te I aurorutu, tubu ai, e I rarori no mai, rai wawai. Te whenua e whaaruru mai te I mata I are a mama. Te mitohi ara te ua puai, te mata I puai nare rātu a te miti puai. Ia pāpapehia, rā uaruahia te puai o te mata I te whaito, hanere piti ohuru kilometera I te ora. Anan hei moni re e topatoparo a te puai o te I mata I are a mama, he maru atu o iei te pai apato atu o Aoteara, e I tau rapa, e uhia I te I mata I are a mama. Tara mai te taur ai te mea te motor e wawai te whaaruru mai I te rira, ta tātou hoa here mai whare mai te tāwana nor e wawai Bruno Flores, nārtu hoa I te rawe o te niniu proprau, tāwana I ora nei to tāu wharerir ai te nepo, wa tere tere atu o I te I pāwatea nei, e te momut ai e au haati, e hi oi to tāu motu, e hāturu to tāu anun a. Oia, yo gana mata, yo gana to maohinui Oia pomo no hui no mai ga wa na mai tomato tata he to ta muto te ha ti chenua ki o ha no te me mau te mai ne ai te fifi he te aga e get mata me pu go te miti me mania no I go to pai e te ua togi no ai te pa ne e hatu te fifi tamato I te he nei No tua ia te taur amarto mai te puhi o are wano teitif a. No top e tuga te gai te po a tugu te wa no te ga hei mato te mai ne ai te fifi te aga me hugu ge wa mato hi ha mato ni tomato hinu Ta e no tu te rera tawana wan ho te mo whare a muir a te mo whare a pir a ia tupuno atu te tei I fifi. Me inen no hai mato te tua we nen no hai mato me te hai te ka mata I go vai mata mo ana ye ha mato chan ho ai mato pa tu ge Hau ta tau ni tau ar aprau hope atu ai tamana por I to tau nun anur e wawa. ai te po ai tu da tika no e vai ai tu tua fa ge ya pe ha ge u ha ge ye ha na ni po mu a ka pe tu ga au ano pe tu tua fa ge ti ti no atu e ha ta te ge vai e go mai te po Wai nera. Te po a tu Wai nera o to. Ye tai ya e wai nena mato me mato a mato te mo ga matai me te hange piti au go Maruru a tawana, ai tatu e por ai whai tuto. Maruru no te ema te me ti ta oi whaat amai no tātou I te epo. Ai tatu e por ai whai tuto. Maruru tawana. Tara hoi mei tātou I te heti nei no te puai at o te mata I te ea watea nei ai te o he te arimiti ono I te paina mai te ai tōna pai I tōna wahi ta amur a I te tuha a no te awa no pap e te wa tanu I te patu pāruru e ap o ai te pau te pai te imira te whiata tā I te rawea I tāna tapura o hi panan hei pupui. Hapapur ahuru atu whainihia mai, aruma te ri te hau.
E toru teime to te tapena tamatamatara ai te tapiri atu I te wahu. Ai tarei ki ahia, wa pū e rohia te matai. Ho e metara ono ahuru te roa, ho e metara piti ahuru I te aano, te apoia I tupu mai. O tangata mato tapiri matamua, ai te manuia tapiri o metpiti. Tēnei obisetro e whahare taura mua, mea no tapean mua rā. Tēnei orewa wa mato roto. Tara hoi teime ia o he bet taura mena ria te rewa rā mei te pēne. Tēnei tiroa e au e tapean pēhi no tramatai be. I te ier ara pō te mo tata I aira wahi ai, e tuhia te oe auri no te oro I te apo. E mai te peu, e nanho te tata I ano anan hei pui, e whaare wahia te pahi, mai te matanua hiana. Tera mai ho matau iro tatatou ni tumu prau whaarahia tuna irtu I tatatou maup o prau wa mar af ahua te o te poe te keshi I au hoi tumu numera no te mataiti I maari tatou. Te tumu nār tō hoi e te whaatiania nir au te rawihia e te whia e tāwiri nei te mo hoho a wahine tāwiri hoho a hoara no te tuha a no teina tōnei ua nini a papura a haurua tō te ini tumu prau wha nini hia meisulia no tautu e wā tēnā Melika. 欢迎来到东南亚。 Nā te iwi hei ni hau ti teata no te whenua taina o nini I tūra e whaahoi te parau no te whaito moni ho o te poe no te heiti nia. Te hau tira o iero tui te ho e ho a teata ihia perdu dans les étoiles e I te mau teime atua o ia a I te hiairo tui te awhata teata aurera in ai te taua nā tirara te veira te ie tau af anhin he poe in ai tona arapoa e te vai whaahia hia e mau poe te ie no te heiti. Iau te mau tata ho o poe te whenua nei nā te ie mau hoho af atiani hia e nini tūra e te moni ho o te poe I te whenua taina. Parau te ie whaatiani atua hia I ni ai te taua nā tirara. Une célèbre actrice chinoise a créé une frénésie d'achat de perles de Tahiti à Hong Kong la semaine dernière, contrairement à tout ce que j'ai vu au cours de mes 2 décennies d'achat de perles. Wa mar a te moni ho o te poe tapihi o hia te matei tipiti tau tini piti ahuru mātorura. Hong Kong e te pai apatoa no te whenua taina, te I e te mate te mata muaroa. E hi or ai te matei tipiti tau tini piti ahuru mātoru, hau I te ahuru maono miri a te whawhai noa a mai I roto I te poe, e ono miri ai te matei tipiti tau tini piti ahuru māpiti. A teine mar ara a I te hia mai te I te huru, e I muai te reit no te mauani a nora pai mai, nā teri rato ai tura I te moni o te poe e te moni o te keshi. La montée des prix elle a commencé vers le mois de juin. Muhamata te moni o te tra mai te mar ai te av e tiunura. Mar aru atu I te av e atopai muri mai wa topa topari. Ari ano te keshi, te me te ni ai hoa tona moni ho no te mea e ere te ie tau ai te mea whaapu pini pine hia. Te tumu ia e mea varavara roa o ia I te matete. Il est toujours aussi rare. O ia mau, wa mar atua te moni o te keshi e te matete no te whenua nei. Iau te mau tata o poe e hamani taua, te moni o te trama keshi, ten e te whaito, hanere pe ahuru te atu, pe hanere tua ta frani. I roto noa ho e awa, wa mar aroa te moni o te trama keshi e te whaito, toru taua tini tua ta frani. Te mea ief ahia hia hiara e te iefe ia o tau of anene. Les keshi sont revenus à la mode. Te hoi whahomeira te prau te keshi, e ere tonan henhe mai te poe trara, mea rhete anir anō rāpē. Ma te tii mairi, ua hafof amai o miki mo tō te prau o te keshi, mea nā reira I rehei ai te moanir anō rāpē mai. Prau mo te keshi, e mau poe te ie te ore I tupu mai te irutu I te pārau. E te rehei at oara te anir ai te whenua nei, ai tā at oai nawa ira no te pahono I te anir anō rāpē mai, I te matamua, e whaaru e hia te keshi, e itat whea whaapu poe e rave, I te iera mahana, e mea fof aroa te keshi. Tant quand même, les perliculteurs, ils jetaient les keshis dans l'eau. I te mea hoi te mataramaira te teinumara whahia hia I roto I te tua no te hora a poe te matei tipiti tau tini piti ahuru mātorura, te aur ara, ia haa mai te hia atua ia te ie tua o hipa, I te ie mateiti piti tau tini piti ahuru mamha. Tera mai hohere mai tōna tātou I te tuha au te whauwha a moana te ia tua hoara mo au ano te awano tiputa I te whenua rairoa, I roho I e man on or ana te I Evan a Pamela Carson, iau hoi te aru te imarewa, te riro atu ep ana nei te imhana nei, a papur ahuru atu mere te ato, Esther Quinio. I te awa no tiputa, o rātou tā te mau rātere e tere roa mai no te mātai te au ararhei. Wahi o Pamela Carson e Evan a te ie I te hurupiri o te ie animarai te tata. E huru te ie nenhe e hawhiwhi te oua e te tata atu ara. A tau mataiti tēnei te whanhor a arawehia I rua nei.
Rau te mo whiwhita te mo o ai nin he wharerei mai te perera o te putia tāpirian at whia mat et inania, ai ta rātou if atura. I ruto i te miti, te veira te puputa ata i hopuan ai ta rātou i oi te hohonu ia mat et i rātou. Mai te ahuru māpai me tira i te atu i te maha ahuru pa ahuru me tira te hohonu, ai ta rātou i hopu i tera whaitu. I te ara te vainei te mo wahi aua papena te ou ano te whaanana tei te atai tape apero atu i te animara. I rei roa te rawe atu anei te rātere i te mo peu, te mo hiara i rātou e te roto rātou i te moana. E iha e moe e animara te he te ou a, e no te whea hopu e tāpiri tāmau nei te mo animara i taui atu ai to rātou huru. Te veira i hoai roto i te tepu e ou a te mātou i te whea hopu no i te pinipinir ai rātou, i riro mai e rātou mai te e te huru. Te mo o a apira te e hin aru nei hauti, te rā te whiwhira hei. Ni tō rātou a pipi hei hoi te e whia hopu. Te teinua poro i tāna e hin aru atua e whahiti te ia. Whae tātou i te hin aro ea o i te nātura, no atu mea o i te teime poto. I rito rai te roar a, e ere roa tu i te hupa mai te eino te animare tōna wahi no hor a. E ere atu o i te mea mai te eino te whia hopu, e te paraut wharir a rātere. Te hoi pahauti e huru te i o te animara, inha e te ara iawe iara noa i te mau te mea toa. Te tei te mena moano rātou i te au, e au te autora rātou. Te tei atu mo te me, hin aro i hoa rātou e hauti, remei rātou nā pia iho, ia i te meit e oi a rātou. E ere i te mea pua hin aro rātou e hauti ia oera. Ai ta rātou e tuu, e patua tua mai rātou ia oi. Wa oa hewa mātou i here mei rātou nā pia iho. Ai ta tua i no te mata i te, trei hoa pa i te whai o to mātou tere. O roa ia mātou. Il faut mieux essayer de... Ti tauhia hi ono i rātou nā te atea, e hei maniania. Te rehir airtu i rātou wa mātou rua i te taata. Irtu i te teimo whenua i te ara, waf anho rātou i te teimo rawir ai whaatura i te ora au te i animara. Paru mai te ir ai a rātou. I tō man au, me au ai whaahupat o hia te i morawir ai tō tātou whenua, no te whaahotu atu ai te hupa, whaar i a rātere. Pour développer un véritable écotourisme. Te papai nei te i eivan ai te o e tua tāpapara ati ar atao te in e turo te mo au ano tiputa. Tāna e hin aro nei ia whaea te atai tāpiri roa e tāp epe haere te mo animara. Nā mai no te aru te marewa weho tātou i te ni tumu parau no te hi o mai te tuho au te ori teiti wa i te hia tōna parau nā te o nei, whenua whrani, pari huara, nā rato i te mo whareha ap ir ei hamo hieri reira, au reira te mo tataur ai te pau teiva, i rato hoara te whea e anana tēnei i te parau te ori teiti ha apapura ahurua tuaruma te iri tau i tā tātou pupu o hupa i pari. E ere te mo poti ino te whenua nei, wa riro roara te ori ei fofa atumu no rato. Mai a Valentine, ahuru maho e mateti o i te tāmau nuara i te ori. Ma bouffée d'air. Tō u te reira mā puhir aho i roto i te hepetoma. E ere te ori te teinua haatu aro, e ohipa āmu i te ie. Ori te mehura, mea o aroa no te mea, te veinei te ho e a, te au te e a. Te mau peu atoa e veinei roto i te ori o tātahia e haapi nei a mātou. Te rima hōroa, te au, opere, te oa. Le partage, la joie de vivre. No te whenua Taiwan o Miki, ten honei te whenua herewekia, mau hope e hepeto maat o tei pari nei o ia, i pihe ia tahia, te ori, tōna te riraha apura. Je suis très heureuse. Rahi tō u oa, piti ahuru mātoru matahiti te nei tō u ori pihe i ana. Tō u te rira wāhi orar a, pihe ia tahia, mai te ho e utua wharera. Avec Tahia, c'est comme la famille. Mai te matahiti piti tautini piti ahuru maho e tō tahia riro a, ei oru me tu haap i ori tahiti i pari. Te nuare piti tautini ahuru mamha, waha mau o iei tana pupu ori o tahiti nua. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y ait pas eu... Te mea maere, aita te ori u anarua nā muatu, te tumu tō u man au, aita i nhon hoi te whan oi te ap ip ir a ori pari nei. I te teime he amohi ai te moha ap ir a, amatat o ai te ate ha ap i te ori. Mauti at o te heiwai pari, i u anat o ai te i ori. À la promotion de cette danse. E inha ati ai te whenua wharani, te ori hi anei te ori teiti. No tahia, aita e oti ato te ori teiti. Man ovo e ere te ori nor to mai te toto, warau tōna te era. E ha atu aro te e peutu muatoa, e ano i hihoi. Haapi o i te ori, te haapi atu ara ia o i te mo ohipa. No atu e te whiwhi te pau te reo teiti,
te taa ore te parau, te ira, e no anua ia oe, i te au, i te ori. Ça ne t'empêche pas d'apprécier cet art. Te rei noa tura te whaia e ori nei, ori teiti I wharani, no te whainge nei te heiwa I pari. Tatau a o tā o teiti nui, e te aturira, e haru mai, te te ara awhahiahia. Ramai no tātou ori heo me tātou I te whenua ni no ti or ai e te motu aro te tupu nei te roar out e ne hop e hepitoma, ta ahir apre o tatahi, tuha at o te horor a, o muar ara, hare tātou I o te motiki toa e tui tarato mo whainini a hop ea, I Dubai, te ramai te motatarara. Ahuruna tiki toa e piti na Mexic, pupuma e tino teiti te here mai te pa tatai no shumera, no te huti ai te aho, nartoi te toer ai te popoin e te taua pair a popo. E ere a teine o tiki toa I te e whenua, haere mai nei te matai te piti tautini ahuru maiva, e wa I te mo tauira arhei o nei. Déjà été là auparavant, il a beaucoup changé par rapport à la dernière fois. Il y avait des bâtiments qui n'existaient pas. Rawera hei mau tauira ai o nei, te e mau whare tau api, e muri mai ia u te e mau a patur a aitaho I nā mateiti e pai maeri, tamato ia e ti ai nei, te whare reit aia, e te pupura parata. Très confiant, on a hâte aussi que ça commence. Te toer a, tiki toa raparata, te eia Tino TV, I te mahanamha a ahiata. No te piti ahuru maunor au te horor a Saint Valentin arweo no ahuru ma piti rheid a pupu e piti tata in ei te rei ni horor a. Mahato ma pā kilometera te horor a mai te whare oire, hare atu I ahuru au tenu of a hau, whahoi whahu mai ei I mai te whare hau. Piti ahuru minti ahuru mai wa te toni, tei o wati ana ai tōko hai Schmidt, e o no e Delbrei. Ai ai tātou e no tupai e riri ahoi mātou e topa mei teu, ai tāu ai tā te atua e whauti e ai teua te mana, marurua. Te iwa no mati, te horor aia, la ta I siani pire. Ina pōnei te tuid apo, I manu iai te ene opor a hau te tautini kilometera ta ahir a hitia a Taravao, marto mei a Rudy Guéguin. Je vais enchaîner sur te ahupo. E haere roa tātou I te ahupo. Au e pre o paruru a tō mua ia ui o hie ai, ua puta te hura pre o tatahi. Et comme j'ai crevé 2 fois en venant, c'est bien, on a changé la roue. O puar at o ia te maona, a muir tui te tahira, Race Across, Amerika piti tautini piti ahuru mapa. Ramai hoa here mai e tini tumu prau hope atu o tatatou niv e a whaini ni hia mai te taat or au tumu pap e te roar out e hope e pitoma. Ratoma ate me ti tatatou e anartu I te reo frani, rauti hia tui Davidson Benetanan hei pō he pitoma api, vea teiti rauti et o hia mai Juliano tautu, por ai mai te ea tatou I te roar out I aru I parhei. Iaura. E haapururu hia te iwi a, ini a I te tahua natirara a Tino TV.